oya ne nyefe na emfuturo free wie mu ba ekeka bom aba besi fom na wonyinie na god nye mfuturo it is also wonyini mpo a eye two scenarios ba ko free fom ehwiri ko soro a wokoe wo mai Christopher yagidi na nso wo kina se besi omfuturo sika mfuturo efiri soro keka bom a wo se wonyini na ese no wonyini no wo wonyini na adoma ino adoma ye de be ye dai if se sika jogina we wo de ne don kese bai enema santifonim sunsum ehyem nti ya ni adese ye man konya sabisabi aduane kura no ye masika dwaduane ye one don kese ye de na aduane koma no ye de ni dwan koma no if say ye de ye gidi si enya mekese ye ye ni ade se tutu woko de ntwirako wie ni bibia ana ode adoma kese mienu no nti nkrofo so sika dwane ye na ha fa ba ko no bra adoma kese mienu a eye shanshan no eno de enye gold demom se tutu odi kan na de bon ho if say you the black stool be aba na adoma bon ho a ye dey calling for your attention creating awareness enu bia na say tutu say ni ye yi sikadwa na ba bonti bia ye mfa sa adoma we mo ho na afa ye mo so amani create awareness eti na mo hunu sa shine afa ya ye mo ba hwa there are pictures of sikadwa no a on say nipa ya ye toys bi ni ade say nipa ni nyina wo na se exactly fire if se poku ade odi kan wo ba ye won ayi achimkotoku sa achimkotoku kun se tutu na poku ade odi kan ba ye no nso esu akon wo ko ye oku ye one of the symbols of ohina woku no ana wo de ne kan ho wo de ne sen ho wo ye ni ade intim jakari wo wie ya wo ko wie fe yas ana se tutu de eno nso kan ho so effigies representation ekun ayako ene de ye winie ana de abobo ho na kwame asibebo nsunso ba ye wo ye ne de no so de ne de ka ho edi se Charles Makati broni aye twanity and ye na fiji de ka ho ne nyina asense ho so if you look clearly it is not just a stool, it embodies the history of a group of people. It is a free suron kwana unyinia. Ebia na manfo ne si ho no. E kai wo mu bibi. An kai wo mo hwe. Anya ya santoa. Ana te ho. Nya sikadwa nti no kokko. E de santoma si ho. E ti sikadwa na mfiri soro. Na nso wonu ma ya santoa timi sori me yanhye so. Sikadwa na mfiri soro. Se de wo ka no. Na nso no ma yen resist e ye de oppressor soro. Enti na doma se di asemwa. Emu no ye kura. Wo de nko ahunu kwan. Sikadwa Soy, go smith for the Shia, and so to me a cast and jab over 400 years. Etika ya pesa o ya bono kakrakai. Nadoma, I go smith in a bebre, a lanjari jewelry bebre. Na council bunun champion mushia, no more sobi, much again guso. What the end of the mecan cherry say, a free soro. What the audience say, Mujani soy. They were free near the corner. A bono for Yansu Yakunya, a pepperni, where is Kajako, and now be about na ye de bay edi se nkrofofa sikadwa na obi soso na timi wo mo kabon 400 years and great as it is na wo so person ye great ya wo dia wonya bi na ni mi ya suan enso enye weni hia nkomo we mfa hwemrew emfa hwemrew abunofo na mo onye bununi na do ma hene onye bununi akwaya sa apan onye takraboa onye fomboa etu wo sai santene bunu ntem ade ba ade a wo ye ne nyefe na do ma oware santini ba so oware santini ba na menim dia na yire da sori o ka kire no ade anu na adom ahene ye no menim dia na yire da sori o ka kire no fire na perifo ka se o hina woni futufo ode ne ho agyanan e ko bidwam fire mira ya yo na me trend social media na broni sisa artillery okọ castle no a akasi tu akasi no a bomb hihye mu woni be gina kumase eto ye di jasha no se kumase manyina asante ne da so si wono etu wanu ine ye ma ya siri social media ebe ya asante ne dai o sha ase 4 years jo ma ma iba ye still asante wo ko wo yi mu anye yi o wo yi asante mu anye yi so an say wo ye no won ba ye o mu no na etwita so ni ye invite no ni man yi na na ba ye invite ndo do say no anya isano
If say one chechere bono ne kase dia. Ya do ya wienye yo. Yesu omo froye na afa ba kokotum sa. And me no mienu nyina ni masema meka. Say die ntia wo ya sa ne political. Me no mienu nyina wo nkonya oteso. E di madanse say me no mienu nyina e political. Mini baby e frɛ ofiri a o mu ka kyerɛ na nafa ba kutum tete bono ne asantentem if say bono ne asante kambo mu a ɛne NDC won win elections if say bono ye buzia ɛna asante ne ye about force akutum na wo ye ne ade and it worked many anon bono fall for it that is how come you lose all the 6 seats in bono e ye no ye no enya bono bia na opagya contract in wagia if say a page a court of appeal and at the way and the arch will be kind now be soon the body no way a young poo acunya tuntum I don't mind one way at the way young poo acunya tuntum if so hina ye sum our quakura ed will be jedimpa the way and was sabono that was asante now so so can him no bomu and kaya kase e ma nua no ye kase be stress sabre na nanom nso da ye na de wo ye ni jai me nua no abonofo obia enam na adom ahina die me de abufo kan bibia etiaye. My main aim is the unity of their kingdom. Exactly. Sugar. Me we show no an mefro. Who US mefro. Old burger. Also say hu na ya ababa kikache. Me respond to woda. We ya na fa number send me on Facebook. Mefro. Ya bono ni asante ne beka bom. Na do ma hine pa won konto kwan konko. Ye mfa na ho. How the way no. Obi. Just so free na do ma hine. Kato Kraku.